Jaram hino ɗo taarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Fii Danu'iila e leydi Babilon ndi. Danu'iila no selli finde e Allah. O lamɗo mawɗo wi'eteeɗo Nabukadnasar hendi saare Yerusalemu nden o jogitiinde. Hari ndum muraadu no aanini fota non Yahudiyankeeɓe ɓen. Allah newnanoyo o lamɗo wi'eteeɗo Yakimu waɗe e joge. Hari ko rewowo sanamuuji ɗi gaynataano non jooni wallitaade mo. Gaño on wujji keyeji saare nden. Hay keyeji wondi ɗin ka nder juulirde mawnde. Ko ayo askanaazu miɗo faala sukaaɓe Israilayankeeɓe ko kurkanolan. Suɓe ɓurɓe ɓen hakkil e ɓurɓe donnude ɓen. Hara ko sukaaɓe labaaɓe e yiitere. Kasooɓe ɓen seppi ko yahata kilometerji 965 cerngel 61. Tawi Danu'iila no tawda e ɓen. E sakkitori hewtugol ka saare mawnde wi'eteende Babilon. E ko honɗum non ɓe tawtata ka nder tatalan ɗon. Hari hiɓe haani ɗoftaade kala ko ɓe yamirano. Hari hakke neɗɗanke ko ɓuri e fanɗude ɓe okkaaka. Kono kanko Danu'iila e yiɓɓe makko ɓen hiɓe tiiɗi fota hiɓe selli finde e Allah. Hara ko non gonɗinal mangal woniri. Hara sono o hiɗa selli finde ka duɗal e ka suudu. Wondude yiɓɓe maɓɓe ɓen ka mullere nden fijirte ton. Hiɗen haani sellude finde e Allah. Danu'iila e yimɓe makko ɓen fewti e ndartande maɓɓe aranere nde. Lamɗo on jonni kasooɓe ɓen yamirore huutortende yeru duuɓi 3. Hiɓe haanuno ekkitaade haala yimɓe Babilon ɓen kanum e toɓɓe goo kadi ɗuuɗuɗe. Kataballan ɗon hari hiɓe haani ñaamude ko wallina ko yeeso maɓɓe. Hananiya en wawata ñaamude o ñaameteeɗo sabu ɗum yaada e sariyaji fewtuɗi ɗin ñaameteeji ɗi Allah yamiri en ɗi. Hiɗa sikka hara meɗen handi e goɗɗum ngo ko men ñaama? Accu hakke kono men ñaamata ñaamete wonɗo on katabal lanɗon. Ko lanɗo yamiri o ñaameteeɗo fii mon si tawi men jokkaali ɗum o tawa yeeso mon gon no ronki ɓuri ɓeya sukaaɓe goreeɓe mon. Haray lanɗo on no waawi sortugol men wonkiikin. Men jeejima ndartu jiyaaɓe ma ɓen nde balɗe 10 timmi. Okkoraaɓe ɓiɓɓe naako e ndiyan ko ɓe yara. On say on eɓɓindira e men e ɓeya yimɓe. On hollay si tawi meɗen haani luttirde non maasi men haana. Aynowo on jaɓani ɓe ɗum. Kitabul Mugaddasi on sifori ni fii battane waɗunoɗe ɗen. Ko balɗe 10 feƴƴi geeje maɓɓe ɗen hari no jalbi ɓuri e hiɗe wuffini ɓuri ɗe ɓeya sukaaɓe fow gonunoɓe ñaamude ñaameteeji welɗi lanɗo on. Wono non aynowo on acci ɓe jokkiti ñaamugol ɓiɓɓe naakoɗen e yarugol ndiyan laaɓuɗan ɗan. Danu'iila lutti tiiɗude har himo selli finde e Allah. Awa non o hendike joddi moƴƴiri fiiɗum. Ko duuɓi 3 timmi lanɗo on darti kasooɓe ɓen. O tawi Danu'iila e weldiiɓe makko ɓen no feƴƴitiiɓe ya fow. Ɓe sukaaɓe worɓe ɗiɗo no ɓuri jogaade hakkille laabi 10 edi jannooɓe ɓen fuu e nder laamateri andin. Miɗo faala yo ɓe kurkanolan. Kono neeɓaano tun si gurdanji maɓɓe ɗi weeɓitani bone. Mi sifantoma fiindum muraadu ka taarika hikkotoɗo. Ko Husaynatu wonno e yewtude ma. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon. Hiɗen e saayi.